E kuble yepi waro ki pralok ki wasnyao suk wo up ki kubor wa phala hau new channel. Ki kubor wa phala ki wakwa open snyao chapi wa a ne pelak ki doktor ya ki kha arngut ki wa ya bilang chirup. Te tons dangi ki kubor. Ki kha arngut ki wa ya bilang hakpo wa harupai namo abdomen and chest. Da ya light suk ki hadin wa da a ne penlait ya ki da ki doctors ha Philadelphia. Kiti ki kha arngut kiwa lechpau benai irta kiwa da tip pertuik kam ka edi wa ka Liliana Alto Bailey da chak sumar ki ha ka wi ka hospital khana ha Philadelphia hadin wa da penlut ne em ki kam wachis nem ha intensive care. Kam waman kate kiti ki kha arngut da yo ki umi namo da ya liwan ye ki chayung yong ki wa em ha Chicago. Hachwa ite I sumar namo hachwa wo le ya kate ka surgery kiti ki kha arngut dapan em kam lang ki o liver yongki irupai wa kpoh. Mduna ya ar dorjan ki doctor specialist ki wa ya chimbanta lang ha kate ka operation iwa chimpor hado chipau kanta. Hadin wa dade penlait ye kite ki khana ki doctors wa em kti ha kate ka operation da ya kre ki hei wo penchana namo penmiat biang ya irupai wa ukpo yong kite ki khana iwa dadep a namo iwa dadep le surgery ki. Ka Dr. Holly Hendrik da ongko wa ia ne penlait ye ki kha arngut ki wa ya bilang chirup mto iwa suk wa em I charger irukom. Tangwa da ya kre lang ki doctors kate ka operation da man ko kawalai bai laranti wei kam waman kate kite ki kha arngut miat chait miat nang bhaki wei ngai scam I wa yo ki ye jing im wasuk wa komen. Ki kha arngut wa ya bilang chirup man ki wanyar bha uchem hei wa katkam ka UK namo ka survey da chem wa hawakha san phau hajar sin ye UMEV ki wa ya bilang chirup. Hadin wa da mi perthai kite ki khana de em ki so benai hapo ICU ki khana dangkha neite wan de em ki sanru benai ha pediatric ICU. Ki doctors da hap ki wo yang ye kite ki kha arngut wo miat chait miat nang ki wei wo mi isne do yong ki khnang wa yo tomo ki ya ite I khadak wa ya bi ki manda poi kite ki khana ha irta wa biang wei da ye ki wo cha ya ite I sumar ki doctors da rai ki wa da to I por wo a ne pelait no ya ki. Hado kat wan yo suk wo pat wa im ki ha imet yong ki hi man I wa yo suk tam da ong da ka Alto Bailey. Ka Alto Bailey da ong ko wa ka Dr. Hendrik man ko kam ka superhero. Ka Dr. Holly Hendrik to ka Wonder Woman yong I wei kwa I uyarap cho cho ko ya ki wa bon walang da ong ko ha ka Day to Day show. Menchwa warok ki brumut ki jan wachisen wadabo ublai da hapne ki kamti hi de ye bilang chirup wei lada a ne pelat ye ki dawyap ki panar lane uwi na ki wei ki doctors le mju not ki woris kamte mju MOA ki ye ki wan ki kha arngut ki wa ye bilang chirup tangwa kate ka doctor wan chlor sakhet ko wo le ye kate ka operation wei de wa emlang ublai kan rat chirup daman ko ka operation ka walai bai lanti wei kam wa man kate kite ki khana miat chait miat nang bhaki kamte katu nei ni chakmat da ye ki wo yarap ya ki wa bon ki kha arngut ki wa ya bilang chirup te du ki ni don hi ki kubor ki wa kwa open snyao chapin ne ga chan met yi ki kubor da poi chwa kut I kuble ye phi bro snyao ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo yi ki kubor wa thame he kiten panar kuble chipon